Sanibonani, igama lami ngingci indlovu lenhle ledla amagasha. Ngikhona la eMpumalanga njengoba sibona senel-spray nasport. Shothi ke ngingumhayi, ngingumbhali, ngiyimbongi yakhona la eMpumalanga. Kakhulu ke ngeSiswati, ngiyasithanda futhi ngiyadichenya, ngiyagcabha ngaso. Ngiyolendzaba ke ngishaye ngaso. Shothi ke umsebenzi wami munye nje ku-entertain eMpumalanga. Ngithathe eMpumalanga ngibeke la ifuna ibe khona ngoba sonke siyafuna kuba la sifuna kuba khona. Ke ngithanda kakhulu ukubonga iMpumalanga eyethu show ukuthi ibe nami namuhla njengoba sisata usebenza nayo ikakhulukati. Mina ke ngithanda kakhulu nangafaka nje isingisi ngasho ukuthi my work is to give non-living life, to change my emotions and situations into motivations. My hope is to open eyes for blinds, to see the true colors of the earth. Angendi ke ngesingisi kepha nje ngasho nje njalo ngichaza umsebenzi wami. Ngiyayithanda iMpumalanga futhi nje ngiyathemba ukuthi sineMpumalanga sisatosebenzisana futhi sisatothandzana futhi nje sisatochubana phambili. Ngiyabonga ke. Shothi ke umsebenzi wami uyatholakala ku Facebook ngingci indlovu lenhle. Nginelipage ku Facebook ilipage lami lithi Tinkondlo Tababe Ngci. Tinkondlo Tababe Ngci ilipage lami. Seke ku-WhatsApp ngiyatholakala ngenombolo yami lo ngangifonela ngayo na ufuna kungibhukha. Ngiyabhukheka ke. Duke ma-wedding lokusho ukuthi umshado. Duke umshado, duke ma-birthday parties, i-surprise party uyangibhukha mina. Memorial service nanikhala nje mina ngiyandududa lapha. Kube nje vele njalo konke nje lokungathi ngiyafitha. Shothi ke nafuna ungibhuka uyangifonela noma ungibamba ku-WhatsApp noma ku-Facebook. Shothi inamba yami ke ithi 066 173 0530 066 173 0530. Ngiyabonga ke indlovu ledla amagaya.